Kaji Rohabi Talent Hunt Society pen kepada pon Miss Karbi Anglong Kacapati Along Bhagawati Tisopi Miss Karbi Anglong Aman Kelong. Baithalang sa Town Committee along BJP Asong pen Town Committee kilik Kacapahay Dunji Apat Press Probari Appointment KP. Karbi Traditional Music School Hamlet along Kecengsi Susah Preservate Kepadopon. Kardom ada berita long peneli berita tanbang thare harmoni bet dan berita ton pen arjik tha. Dipu Joycing Dloy or the Trom Hall along Kaji Rohapi Talent Hunt Society Dipu Atumpen Chipatir Pi Ponsi Matijong ne Pai Inkona ke Tom Arni Gangsam Por Pai Po Apor Pen Third Miss Karbi Anglong Angdung Kiti Mate Grand Finale Kepadopon Abirta Perang Kepen Card News asa Hemalong Birta nang Pale. Third Miss Karbi Anglong Angdung Kiti Mate Grand Finale Angdeng Kacapate Pon along Baing Koresi Kacapate Dun Abang Pi Atu Mapan Kecengsi Angkung Mate First Round Kacapate Padopon 2 Laso Pi Bang Kepapan Ingwai Pon Si Putot Hini Angkung Mate Second Round along Pacapate Pon 2 Hini Round Ben Bang Po Mate Top 5 Ingwai Pon Si Angdung Kiti Kangwai Pon Pado. Angdung Giti Mate Grand Finale along Kecengsi Anangwe Mate Winner Sami Bhagawati Tisopi Adun Tu Anangwe Mate First Runner Up Sami Jitalin Lekthepi Lapen Kethom Anangwe Mate Second Runner Up Sami Cleared Up Tisopi Atumsi Chepalong Ponlo Anparta Best Costume Sami Bhagawati Tisopi Best Catwalk Sami Sarisa Taropi Best Personality Sami Mirdan Lekthepi Lapen Best Photogenic Lake Miss Jitalin Lekthepi Atumsi Chepalong Pondo. Angdung Kiti Kacapate Mate Grand Finale Kacapate Pon Along Kangwai Dun Atum Mate Judge Atum Lake Marcy Sangma Pinima Narjari Lapen Chunmunika Ingtipi Atumsi Ingwai Pondo. Lapen Angdung Kiti Kacapate Mate Grand Finale along Alui Sarpi Aman Pen Karbi Anglong District ADC Upasana Datta Chitongdun. I feel so overwhelmed and really happy because I have been dreaming for this day. I had been really working hard and without my father and my family support, I could not be here. And I want to thank all the judges and all the audience who have been with me here in this evening. So I'm so happy, and all the contestants work very hard, and I wish all the winners their future. I wish them all the best and all bright future. Thank you. So love the audience, and I love the place, and especially I would like to thank Mr. Gautam Terang, President of KRTHN. So he's the one who invited me as a judge, and he gave me the good hospitality. And thank you so much once again. Next month I will chance to go to first time I saw here. কিন্তু মানে খুব খুঁজে তাদের ইন্টারেস্ট যার থাকে সেইটো কাৰণে আহিব পাৰে আগে পাৰে আহিব পাৰে চবে বিচাৰে আৰু মই এনেকা বিচাৰিছোঁ যদি মই চান্স পাওঁ মানে একটা ইনষ্টিটিউট খুলিব খুজিছোঁ যাতে যোনে যোনে ইণ্টাৰেষ্টেড আছে বা মিছেছ বা কিডছ এটা আছে সেইটো যদি এনেকা যদি সিহঁতে ইণ্টাৰেষ্টেড থাকে মানে আহি পেলাই জইন কৰিব পাৰে তাতে তাৰপিছত সেইটো কাৰণে মই যিমান পাৰিব শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু নেশ্যনেল লেভেলত লৈ যাবৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰিম। Wothalangso Matijong ne Pai Inkora ke Tom Arni Baithalangso BJP Town Mandal Committee Pen Patir Pi Ponsi Matijong ne Pai Inkora ke Tom Arni Baithalangso Maisang Committee Hall along Arni Tilisi Apor Malom Pen Maika Padopon Abirta Perang Kemen Birta nang Pale Baithalangso BJP Town Mandal Committee Amaipu Longki Bay Pen Keche Phampu Pon Amailong Baithalangso BJP Town Mandal Committee Akong Chunbang Holiram Kropensi Maiki Phalam The Jaiponlo
Bangso amai long alhui sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron Chetong Dun. Lapen Hamran District Committee Office Secretary Harmon Beta Chetong Dun. Anparta Pinan ke thegeding atum Chetong Dun si Mailong RDP Dun. Mailong nang kileji baithalang so town committee kilikalong BJP asong pen kichipahai Dunjia Phan press probari appointment EM Teron Reding pen Pachurpong. Art and Culture Department Karbi Anglong Autonomous Council pen Hamren Cultural Center along Kibipon Traditional Music School pen Kichengsi Aphong Akimi Kacharli Abang Pubang Pia Tumpan Kipachini Mate Social Pressure Meet Amai Kepadopon Amirta Perangke Hundor Kropen Birta Nang Pale Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron pen Kachipahem Pupon Amai along Socheng VDC Chairman Roman Pator Abarim Customary Board Chairman Richardson Hanse Longri Habe Singh Teron Hamren Cases Journal Committee Achun Bang Sarmen Independent Danglong Ongdung Keteketing Atum Chetong Dun Kuna koksi kompom Pelong tela so sidul ke lake parlemen gali Ningkan ke peni poi poi Ningkan ke peni poi poi si amendment kuri Alun dolama atimu dolama api dolama akai kosong Ningkat ke peni poi jom si Kompilo baru pengen kau belu kalau tak deh, dah kayak rijau kayak gitu, tidak tu. Kalau dah kayak nota itu di tanah kau kayak, MLA ke tur kayak, dah stipen kapret tur. Tapi ada pakai MP ke kapret tur lagi. Akhir itu si non pakai lead bomb lah. Kita boleh sih yang baru pengen kau belu kalau tak kayak general, dah kayak itu dah coloi, dah kapret bang, itu dah das kulitat tu bang. Nonaban Bangso Traditional Karbi Music School along Katukabe Bahin Kora Poan Kacharli Abang Pubang Pi Do Pusi Paklang Pong Lapen Alang Lituma Phan EM Rup Singh Teron pen Kedengasai Padopon Dan belum sepuluh berita mok dan punik sidang Aturkimi Academy Difu affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Kecengsi abang ke Empu Yesus Kristus Phan Jodom lo apen alani Phan kubu juru tu abang ke ana Phan juru ke kedamtaan yang kanan utum Karbi Anglong angkang arad utum Phan opran pen yang kana kapepar ayok dan kolang Phan ko Jodom tu lo ke bang tuji yang kanan bang tak Karbi Anglong rat ing samjin pen kedu long jia Phan opran yang pen yang kanan tim kekem tuklem tedam ke meja Phan pendang lokar Benglong arat kating turkam ke klem ponji aparman apa yang Benglong arat tung kehan hampir aparman tu kita non tebanji ini kan nesen pen lasu ratung akamata pada kemang alam akam kecunya pandang Phan Jodom lah pendang lok dak Benglong long kedu kalbi pendang lok keprek kai apa yang keprek hormo nim ada nim do ada sombong boleh tak istirahat akai som semua thasi mong lam thi kai mong lam thi carbo be pinten ada itu ningkaran tim kedu mesen pen to claim to dam ki to dam ka do ko be ke claim ka dam amo an ka tu da katikia mole punon kating thola mole punon ba ka hang son le mole punon ana bradeng si ka do ta ja kong do posi Empu Yesus Kristus Phan Jodom lo ada tan anton ratung atau kematah ke hang alam makam kado ke belang ke pecong dia Phan pendang lok ke itu tum kai doan pada hormo doan pada isiwet aja konklem rapet pen itu longri longpar hoy adu hoy ka cerai pon juga do Phanda ana berden situ oposi na kado Phanda choklin pen mesen pen kar benglong angkang ra tum isiwet aja kong pen kar benglong angkang aja kong pe thege Phan kalja khai
cái bang long phan cái bang hàng pre các bộ đại pitung dia phan siผู้จิตสุตัวphan neli cho dom lo আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dinamu piputat bertalok wangthulo paglongkap alangsun kelangcari amaipu kangbura rohang laben bidia deron atum pen paglongkap alangsun along keju kelangnam atumaphat kepachini lepen kachunung report abirta matijong nephat engkora pli arni pherangke rostop taw bipen birta nagpale non ningkrenga porhut langsun kilang japan armuche pekone setsidu stamila bangso keju kelang adimalong kangri kangkrang hormu george nangji laben prek jamadim pen ke wangatum kichu na hormu warcho warjam ke chokchi kangthir jir pen kichu la pen keju kelang japan kachuning ripadu jong sing thir jir je pulute methang along rialong lapason kelang menaya mena pedaji lapen hello wing pen ke wanga bang pedaji lasila swalam pen mathadam si maipu kangbura ronghang pen sulang daurat phan pachini prang si bang kya kiru piwa prang lo ateke ladak paklongkam dekut pi tourist spot bote paklongkam dekut pialang sun lake berthe ki kim kerang warnam pen kapit lang bare kapin chong langsun lasela bang solang sun bang sun o kisar pusar ni pen kabuchi bote arnam pen kapitik tang langsun lake niletum kachini ke theklong bote kadu kawe dak picnickers la pen si visitors tuman setame labang solang sun abang ke sining ang song pen senang ke klolang sun pasom si penan tum ke tethan kon lo la si labang solang sun phane tum ning ke thedam se tame dak paklong kam phana bang ke isia borason bate isi paklong kam arar do phan ke mesen isi angkang pi helowing tum pen kachipachini iji ison communication hormulo pusini tum stame labang solang sun phan chini dam no la si labang solang sun along non amat ni tum kopil hok kipachun ji bate labang solang sun kipat klar ji phan ni tum committee poson sini tum dolo la labang so labang so committee long ni bang ke ni secretary poson si ni non amat deng dun bom lo la labang so secretary pu pen ni deng dun si labang solang sun phan un an ni tum picnickers tum pen la pen visitors tum pen sta meeting ki than bom na tum ki bang tum se ta meni tum dak rules and regulation do labang so rules and regulation teng nang polo dun ra dak nang cooperate dun ji phansi ana tum hana chuni lo bus ni tum than dun bom la se ki bang tum apal ta me tum chuni dun la pen aparta labang solang sun farman ni tum peneng ke chingthurong hang arong village development committee tum pen si chipaim pu ponang pusin tum matha pen labang so ke matha lo ne tum la committee tum long pen committee president pen danglok inut bahani CMEM bate council kiya tum pani tum ching kidam si council kiya tum si tame mi ulu nang tum labang solang sun panang tum kacirai kom je phan bate kipitun mate kepalang misen je phan to ke bo ibang ke mi ulu pusi council ke ja CMEM pen danglok pen lukeli em pen danglok ni to phan labang so tuwar bate alat nang pidun atwar nang khudun pen mesen pen do phalang tum pen kenang so kacira pason setame choklim pen nang pidun posi council kiya tum phan setame nile tumahin pen setame churupon alam tum pen tum phan bidi pate war sai ke mini tum hana pi non malom prek jamalong ripen kewang penando armuche jagon eset pusithan bus bike parking athai che jagon eset puta than pachini dan ke legit town committee kilik ke padupon ji aphan mati jong ne pha engkora pli arni hamlet town committee abha karbianglo demons council hamlet branch secretariat along political party keduan administrative and law and order chingrup pet maikang ni pon amirta pherangki hondor group and birta nagpale Mayalong Karbianglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron, West Karbianglong District ADC Anil Chandra Das, S. Criminal Talukdar Lapen Prekjam Political Asong Chatuk Chetong Dun. Anarlo Porpai Krenia Porpen Cheng Si Hamren OST Sonat Terang Penwai Ki Phalam The, Lapen Nangkileji Town Committee Election Aron Hai Hui. Kachetong Dun Political Party Atuwa Phan Than Pa Jeremy Pon. Laswa Phi Prekjam Political Asong Tumpenta Town Committee Election Pen Kacharap Kidang Sodalam Hai Hui Clardak Pen, Kachini Japan Karjupa Dupantu. Town Committee Kilikalake Karbianglong Autonomous Council Arlupina Potsi, Kadu Kavya Sayanta, Karbianglong Autonomous Council Pensi Klemponpo. Pinipet, all political party meets the Haran, the SP, DC, so berarti SP tadi DC ada cikitan ada ke sort itu ada dengan itu cini loh 9 ke
8 के इलेक्शन में 10 तारीख बांके काउंटिंग कॉन्सेंट्रेटिंग टू काउंटिंग जिलो नोडा पता बसिंग बाइक पुलिंग सेशन कोन Administration lapen law and order hin pen ing samjin pen kilik ke pachunalong pamejia phansi claim chirap cheto popusa West Karbi Anglong District ADC Anil Chandra Das pen pachuni ponthu Ada berita bel posi kang tot poriglo dobe thakbe kurwang thu